ko biragaragara ko ari cyo mushaka. Nimushira mu bikorwa neza turabizi ko muzataha, ariko ntimuzabigeraho. Yego ko murabica, ko murabakora jenoside, ariko ntimuzabicira kubamara. Kandi ubwicanyi murimo kubakorera, inkoni murimo kubakubitisha, hari igitondo ubutegetsi bw'u Burundi buzabura aho bukigwa amaso, bazabura aho bafunda imitwe. Ni murya ayo mafaranga yo muri Kongo, ariko hari igitondo umwuzure w'inkoni, w'urubanza, w'urusasu ruvuza ubuhuha ruzabinjirana kuri iriya mipaka yanyu. Muzamera nka cya gihe cya Nowa yaburiye abantu banga kumva, ariko umunsi umwuzure watatse amazi atangiye kuzamukana abantu arimo kubaniga ageza aha gutya amazi arimo gufatira, mwaza mutangira kuvuza induru ngo Nowa dukoma ngo dukingurire. Mwebwe muzasaba icumbi mu Banyamurenge, mwebwe Abarundi. Ico gihe natwe tuzabaniga, nimutunige ariko tuzabaniga. Seserefe yari mu gihe abaturage b'Abanyamurenge barimo kwicwa, tayo ta seserefe ihari. Ibi biganiro byose by'aba badamu ni okay, diplomasi ni ngari, kandi sininjira muri politike ya FCM 23 n'ibindi, ariko mu gihe harimo politike z'aba badamu banyura ku bibuga by'indege za kajugujugu ko ziritura mu Minembwe, abaturage ko barapfa, bashize, abaturage barageramiwe. Tekereza ko wenda mu byo ari buze kubwirwa kandi atazongera kwirirwa yizengurutsa hariya kuri za Goma n'iki, mu gihe batarakemura ikibazo cy'abaturage barimo gupfa Minembwe. Abaturage barimo gupfa Minembwe ntabwo ari ibiti, nta nubwo ari n'imigano, si ibyatsi, naba MONUSCO nikemure biriya bibazo. Niba itabikemura ntihari, kandi niba MONUSCO idahari, UN ntihari. Ubundi se UN ni UN ikora iki? UN ikora iki? UN nta kintu na kimwe UN imariye Abanyamurenge, kubera ko tumaze imyaka 10 turimo gupfa, ntaco yadufashije. Kuri twebwe rero, kuri nje UN ntakigenda, ntaco ivuze. Ni kimwe na leta ya Kongo. Tubahaye ikaze bakunzi ba Kivu Media TV, muri kumwe na Saba Mayuru nk'ibisanzwe mu kiganiro c'amakuru, aho tugiye kubagezaho amakuru atandukanye avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo, muri Sud Kivu, mu mirwano imaze iminsi myinshi cyane, nako n'imyaka, ihuza umutwe wa Twirwaneho ndetse na AFCM 23 na leta y'ubutegetsi bwa Kongo. Imirwano ntabwo yoroshe, mu misozi miremire byakomeye. Turahera mu Minembwe, tuze kumanuka twika Ibuvira, tuvuge ishano ryaguye Ibuvira, Abarundi bagushije ishano, byakomeye uyu munsi. Tuze kwambuka mu ntara ya Goma cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru, bwa mbere mu mateka, nyuma y'umwaka wose ushize AFCM 23 Twirwaneho bafashe ikibuga c'indege cya Goma. Nibwo bwa mbere indege ihituye ya MONUSCO. Se baje kugira gute? Ninde wahituye? Byose ni muri aya makuru yacu. Tubahaye ikaze rero, tunanabashimira uburyo ki musigaye mudukurikirana, munakunda ibiganiro byacu, reaction, mugenda mutanga amakomenti atandukanye. Uyu rero ni umwanya utari w'ikiganiro noneho, cyangwa se andi makuru yo muri societe bisanzwe tubarizwamo. Ubu ni amakuru y'ibijyanye na politiki. Twamanutse rero, ndabizi ko abantu benshi baba bafite ndetse n'ubwoba n'ishaka ryo kumenya amakuru y'iwacu, kubera ko intambara ntabwo izana amakuru meza, ahubwo izana amakuru atari meza. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bashobora kugira ubwoba, kubera ko intambara si imikino, intambara igwamo abantu baburiramo abantu babo, cyane ko noneho mu ntambara irimo kuba mu misozi miremire, ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge bugeramiwe cyane, burimo gukorerwa jenoside na leta ya Kongo ndetse n'abacancuro na leta y'u Burundi. Ni imirwano rero imaze iminsi ibera muri iriya misozi miremire, ihanganishije leta ya Kongo, leta y'Abarundi, abazalendo n'abacancuro, mu bitero bikomeye cyane by'amadrone bagaba ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge, ndetse n'umutwe wahagurutse kugira ngo urwanirire abaturage bo kwicwa urubozo rwa Twirwaneho, uyobowe na Generale Sematama. Ni intambara rero muri iki cyumweru, tuvuga intambara yose y'imyaka 10, turavuga intambara y'iminsi turimo.
turi tariki rero 12 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Intambara rero yari ikomeye muri iriya misozi yo mu Minembwe, aho intambara yari yatibutse hasi mu misozi yo mu Bidegu aho bita mu Gatatu. Bateye ama axe atandukanye, ariko turaza kwibanda cyane muri iyi axe ya Bidegu. Axe ya Bidegu rero urugamba rwaje gukomera cyane, dore ko Aduyi yari yahatibutse irimo Abarundi, ndetse bivugwa ko ntibiravugwa neza, ariko kuri Kivu Media TV twagiye tubivuga ko ruriya rugamba rurimo Abatanzaniya biyambitse umwenda w'ingabo za Kongo. Abantu nibabigenzura neza bazabimenya. Sinzi niba haba hari ibindi binyamakuru byabivuze, ntaba ndimo kwibesha, wenda inkuru ndimo kuyitirira twenyine ko ari twe twayivuze, wenda hari ibindi binyamakuru byabivuze dushobora kuba tutarumvise, ariko bitewe n'ubukana uru rugamba rufite, ntabwo ari ba Barundi basanzwe, ntabwo ari za ngabo za FARDC zisanzwe n'abazalendo n'abacancuro, hiyongereyemo n'ingabo za Special Force z'Abatanzaniya. Aya makuru mbabwira muzagende muyatohoze neza, muzasanga ari byo. Murasanga Tanzania ifite akaboko muri uru rugamba. Ikindi kandi urugamba mu gukomera kwabo harimo ama Special Force y'abacancuro bo mu mutwe wa Black Water, biyongereyemo benshi. Ikindi bakajije ibitero byo mu kirere by'amadrone, kandi ibi bitero bikaba ari ibitero byibasiye abaturage cyane bo mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge, aho ibitero bibamereye nabi kandi bidasiba bya buri munsi, kandi bikora amanywa nijoro. Uru rugamba rero rw'uyu munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2026 byabereye mu Bidegu aho bita mu Gatatu. Mu Bidegu rero mu isoko rya Gatatu, mu Bidegu niho Azarias Ruberwa akomoka, niho ngire ngo n'ababyeyi biwe bashobora, ni mu itongo ry'iwabo, reka mbivuge gutyo, niho akomoka. Rero mu Bidegu uba urimo gutibuka muri Minembwe. No mu yandi ma axe atandukanye afunze kubibira, naho muri iki cyumweru hamaze iminsi harimo kubera urugamba. Ariko mu kuvuga aya makuru ntabwo ari uguca abaturage intege, baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacu. Mugende muhumurike rwose, umwanzi yasubijweyo kandi akubitwa nabi cyane, yinjijwe ikibira asubizwa iyo yavuye. Ikindi rero, umwanzi yagerageje kugota iriya Minembwe, bamwe baturuka za Mibunda ni mu burengerazuba, urugamba rukomeye rwa Point Zero n'andi maxe yose atandukanye ni mu burasirazuba. Ibindi bitero byagiye bituruka za Mirimba na za Nganji, ubwo ngubwo bituruka mu majyepfo. Axe yonyine itaturukamo umwanzi ni axe y'amajyaruguru ya Minembwe, ariko izindi axe zose cyangwa se izindi mpande eshatu zose, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'amajyepfo, yose agenda aturukamo ibitero. Ni ukuvuga ngo twigwaneho ihangana n'ibitero biturutse muri axe eshatu, ukuyemo axe y'amajyaruguru ya Minembwe, ariho za Mikenke, muco hagati, gukomeza no ku Ndondo, hano za Kirungwa, ariho hafungiye ingabo za twigwaneho zimiriye abazalendo ndetse n'abacancuro n'abandi. Izo nyankumbwe zose zaje kurimbura ubwoko bwacu, zituruka hano mu misozi y'Ibuvira ndetse bazamutse za Kirungu. Nta ntambara iza yoroha, kandi nta mwanzi uzuba mutoya cyane uwo kwica n'uwo gusenya, uko yaba angana kose, pfa kuba afite uwo mugambi, pfa kuba afite umugambi mubi, aba ari umwanzi, kandi ntabwo aba yoroshe, nta nubwo ari uwo kumefwa cyangwa se ngo afatwe k'akantu kari aho ngaho gusa. Ibi bitero rero Abanyamurenge ndarababwiye ngo barimo kurwana intambara, cyangwa se twirwana irimo kurwana intambara yo ku rwego rwa nyuma, intambara ikomeye cyane, ikomeye itarigeze kubaho, ikoreshwa ibirere, ikoresha hasi, ikoresha ikoranabuhanga ryo mu kirere. Muri ayo makuru rero yo mu Bidegu mu Gatatu, uyu munsi niho barwaniye. Aduyi yari yahatibutse, ariko ingabo za twirwaneho zibasha kumusubizayo, zimwinjiza ishyamba, kandi ngo asubirayo nabi cyane, yahumiye bamukubise nabi. Amakuru rero duhita duhuza n'ayo ngayo, bitewe n'ibitero by'amadrone bikoresha ikirere bimaze kuduhekura abantu benshi imyaka myinshi igera muri ibiri yose. Ubwoko bw'Abanyamurenge usavayivinga mu bitero by'amadrone
amakuru dufite ni uko kiriya kirere byibuze kirimo kugenda kibona ubutabazi, harakabaho twirwaneho, harakabaho AFC M23 n'abayobozi bayo barimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo bazane imyivuri cyangwa se imitaka yo kuvura kiriya kirere kugira ngo turebe ko biriya bitero by'umwanzi bishobora kugabanuka, abaturage bagasinzira bakabona agahenge, kuko turabizi ko leta ya Kongo ku kintu kijanye n'intambara yo ku butaka baratsinzwe, ntaco bazakora, kandi umwanzi ashizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo arebe ko yakwisubiza buriya butaka bwa Minembwe centre na turiya duce tundi dukikije Minembwe bakubise agatoki ku kandi. Ubushize mu biganiro twakoze nababwiye ko ibinyamakuru bya Kinshasa byose byirirwa bivuga ko Minembwe centre FARDC irimo ndetse n'abacancuro n'ingabo z'abarundi n'abo ba Tanzania, ariko ibyo byose ni ibinyoma. Ingabo zatwirwaneho zihetse isezerano nizo ziri muri uriya mujyi wa Minembwe ndetse no mu yandi masantere yose akikije Minembwe. Nguko uko bimeze, gusa situation iri ruguru ni urugamba, tiwavuga ngo ni nziza, nimbi cyane, bari mwihari mbi, dutabariza abaturage bene wacu barimo gupfa. Turabizi ko M23 yasinye amasezerano ya CCLP cyangwa se guhagarika urugamba haba muri Washington Accord cyangwa se muri iriya Accord ya Arusha hagati ya M23 na leta ya Kongo, ariko mu by'ukuri leta ya Kongo ntabwo yigeze yubahiriza na gato guhagarika urugamba, cyane cyane ku baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyamurenge b'abatutsi batuye mu misozi miremire. Turabatabarije rero, reka tuve mu misozi miremire tumanuke, ariko nkiri aho ngaho hari message nyinshi zigenda zitambuka z'utugara n'abandi bantu b'abahetazi cyangwa se banze ubwoko bw'abanyamurenge babagambaniye. Mwabonye nka Kongoro n'umunyamurenge ariko wigize umwicanyi w'ubwoko bw'abakomokamo ababyeyi babo. Nabonye ejo akavideo kagenda gatambuka arimo gusuhuza ingabo za Special Force zigizwe umutwe wa Hibu cyangwa se ibihunyira bibarizwa muri leta ya Kongo, bazamutse batoranijwe bavuye gukora ama Special Force muri za Korea y'Epfo, mu Buyapani ndetse no mu Burusiya kugira ngo baze kurimbura abanyamurenge. Abandi bagiye gufata amakosi atandukanye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati harimo ka Israeli mu kugira ngo baze kuza kurimbura ubwoko bwacu. Ariko mu by'ukuri uriya n'umwanzi, kubona umuntu w'iwabo w'abantu arimo guferesita abanzi biwe ibirura kugira ngo bizaze kurimbura bene wabo, bazacigwaho iteka, apana ryo mu ijuru, ryaba iryo mu ijuru n'irya hano ku isi bazacigwaho iteka n'imanza, inkoni y'urubanza izabakoma mu mutwe igihe kimwe tumaze kubona ubwigenge n'ubusugire bwacu muri gakondo yacu, bazabura iyo bakwigwa. Reka tumanuke Ibuvira rero ishano ryaguye, inkuba zakubise, umurundi yabuze aho yerekera. Se byatewe n'iki? Ni operasiyo zitandukanye zagiye zikorwa, ubwo ngubwo murumva bazikoze abana bahetse isezerano, kubera ukuntu abarundi basigaye babangamira umutekano, bohereza amadrone babangamira umutekano wa AFC M23 muri Plaine de la Ruzizi, bagaba ibitero bya hato na hato bakabihorera, no mu rwego rwo kwica amategeko cyangwa se amasezerano yasinywe yo guhagarika intambara cyangwa se cessez-le-feu mu rurimi rw'amahanga. Abana bagize gutya bakubita inda hasi, baragenda bagusinziriza, bakajya basinziriza bateye udushinge ingabo z'abarundi ziri ku mabariyeri, babinjirana mu makampu yabo, bakabakubita ingumi, yagukubita ingumi ahangaha ugasinzira. Bagize gutya abarundi basanga ingabo nyinshi zabo zimwe zagiye, tibazi iyo ziri, barahamagara barazibura, izindi zasinziriye bagasanga nta nkona afite, agakoresho kiwe bakamukuyeho, abandi ugasanga bagiye babatobaguye, babakoresheje utuntu tumwe tumeze nk'udushenyi n'utundi tumeze nk'udusuka, bitewe n'iki? No kubaha isomo ry'intambara cyangwa se kubakubita. Hari umunyamakuru umwe nkunda gukurikirana, nkunda kuvuga ngo ni document metallique babakubise ikintu bita metallique, bagenda babakoza ahangaha n'ahandi hatandukanye,
abana b'abarundi bagasinzira. Bariya abarundi bari ku rugamba mu by'ukuri ntaco bapfa n'abanyamurenge, ariko turabwira leta y'u Burundi, jewe ntabwo nzahwema no kwamagana leta y'u Burundi kubera ko yahagurutse kugira ngo yice bene wacu. Rero tugomba kuyamaganira kure mu buryo bwose bushoboka, mu ntwaro yose igomba gukoreshwa, yaba iy'ijwi, yaba iyo kwandika, yaba iy'urugamba, yaba iyo gukora operasiyo nk'iyo ngiyo, bakabakubita udushenyi. Birakwiye kugira ngo duhane leta y'u Burundi ibone igihano ca nyuma. Kandi ibi bihano ni ibihano vyorohereje kuri leta y'u Burundi, izabona ibihano kandi n'inkoni y'Imana izabageraho. Ari inkoni ya FCM23 twigwaneho izabageraho, n'inkoni y'Imana izabageraho. Isi izageraho yinuba Umurundi kubera ikintu yakoze. Aka karere kazinuba Umurundi, kazinuba leta y'Abarundi kubera ibintu irimo gukora bya jenoside hariya. Leta y'u Burundi irimo kubiba urwango hagati y'Abarundi n'Abanyamurenge mu binyejana bizaza. Ntabwo ibi bintu byagomba kugarukira ahangaha, ntibikunda, ntabwo bizakunda. Rero niyo operasiyo zagiye zikorwa hariya Uvira, hazakorwa nyinshi, kandi ndabizi ko Burundi buceceka, ariko babakoreye operasiyo batwaye amakoroneri yabo, ariko ntibobivuga, na ba nyir'imiryango ntibabizi. Ariko abaturage b'i Burundi turababwira ngo abana banyu bari muri Kongo ko barapfira ubusa, ko barashira ubusa, ntabwo barimo kurwanirira imbago z'u Burundi na gato. Ntabwo Burundi bubuze umutekano. Burundi ntabwo aribwo bubuze umutekano kurusha igihugu c'Ubugande, kuko Ubugande nibwo bufite ADF na hariya muri Kongo mu marembo yabo. Igihugu c'u Burundi ntabwo kibuze umutekano, kibujijwe umutekano n'inyeshamba ziri muri Kongo kurusha u Rwanda. FDLR zirwa zitera u Rwanda hano ku mipaka y'u Rwanda ibahuza na leta ya Kongo ku mugaragaro. Ndabaha ikimenyetso. Iyo Ubugande bukoze operasiyo muri Kongo, bafata aba ADF na b'Abagande bakabasubiza iwabo, bakaja guhanwa iwabo, cyangwa se bakabatuza. Iyo u Rwanda rukoze operasiyo muri Kongo, zimwe za Kimyade na za Sokolade, bafataga interahamwe ziri muri Kongo zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, bakaza bakabatuza, bakaca mu mahugurwa, bagafata amahugurwa, abajanwa mu nkiko bakajanwa mu nkiko bitewe n'ibyaha bashinjwa. Ariko nimumbwire umunsi warimo Uburundi bumaze imyaka 2 muri Kongo muri intambara, ngo ko barahiga Red Tabara ngo icumbikiwe ngo n'Abanyamurenge muri iriya misozi, ko tutigeze tubona n'umunsi n'umwe Uburundi bwerekana mu Red Tabara bwafatiye hariya muri iriya misozi. Ako kantu namwe mukibaza. Nimurangiza muvuga ati Uburundi cyo burwanira muri Kongo burarwanira ukuri, kubera ko hariya muri Sud Kivu na Nord koko iyo Red Tabara ko kuri muri Kongo. Mon cher, Red Tabara iba. Iyo Abarundi bageze muri Kongo, Red Tabara zibisaza. Iyi ngabo za leta y'u Burundi zitakandagiye Murenge, iyo Red Tabara bagiye guhiga bitwaza, baza barigita bakaba ivu cyangwa bakaba amazi bakaba ivyatsi, baza babinka. Ariko u Rwanda rwakandagira muri Kongo bagafata interahamwe, Uganda yakandagira muri Kongo igafata ADF. Uburundi bwo ko butarafata Red Tabara, koko niba Red Tabara icumbikiwe n'Abanyamurenge. Leta y'u Burundi igenda ihagarike ibi bihe si vya kera byo kujijisha abantu b'abaturage nkaho badafite ubwenge. Reba operasiyo zakozwe na FCM23 hariya, birirwa bafata interahamwe. Gakwerere ntabwo yafashwe n'ingabo z'u Rwanda, yafashwe na FCM23. Nta bakongomani bashaka uburenganzira iwabo, ariko bagafata interahamwe. Kiriya ni ikimenyetso simusiga ko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe, kandi ntitwifuza ko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe, kuko ibimenyetso biragaragara. Kabone niyo yaba ari Sudani cyangwa Ethiopia tudapakanye, tudaturanye, niba bafite abantu babangamiye kandi koko baje aho hantu bagafata abo bantu babangamiye umutekano, niba bafite muri Sudani cyangwa Somalia ni hehe, ni uburenganzira bwabo. Niba umuntu arimo kuguhiga, kuko natwe umunyamurenge twofata aho yaba ari hose i Burundi, cyangwa umucancuru urimo kuduhiga nibwo yofatirwa Saudi Arabia cyangwa muri Qatar, turabyishimira. Agomba gufatwa hari hose kuko aduhungabanyiriza umutekano. Sikanswe noneho umuntu uri mu marembo, mu mbago z'igihugu canyu z'imipaka yanyu. Ariko se Abarundi imyaka 2 mumaze, namwe Abarundi mubyibaza,
yego Red Tabara ibaho ariko si bahe. Ese aho bayishakira niho iri? Red Tabara iri mu Minembwe. Operasiyo bakoze mu Minembwe bacukura iriya misozi nk'imbwebwe ziri mu misozi nk'ibirura, dore ko ari ibirura n'ubundi byirwa bica kumukikira. Mutazigera mwebwe mutura mu Minembwe n'umunsi wa rimwe, mwebwe abarundi ntimuzaba mu Minembwe. Abarundi mvuga ntabwo ari abarundi abanyagihugu, ndavuga ingabo za CNDD-FDD. Mwirwa mucukura imyobo hariya, imisozi y'imirenge mwayigize imyobo ngo ko murashaka Red Tabara iba mu myobo, iba mu butaka. Ko mutarafata Red Tabara n'iyi nimwe ngo muyigaragaze hariya, imyaka mumaze hariya. Uko mwebwe mwarazengurutse mu butasi bwanyu bukeya butari ubunyamwuga, mubura ahantu na hamwe mwofata mu Red Tabara cyangwa umurundi mwasanze hariya muri Kongo wavuye muri Red Tabara. Ikigaragara ntawuhari. Ni murya amafaranga neza ariko azabagaruka muzayaruka. Twebwe tubona turi bazima, buriya butegetsi bw'u Burundi buzahirima buje ikuzimu tubureba. Muzafatwa muburanisha abasirikari bakuru bo mu nzego nkuru z'abarundi, muzaburanishwa bino byaha mugenda mukorera abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Abayobozi bakuru bo mu gisirikare cy'u Burundi n'abategetsi bakuru bo kuri iyi ngoma irimo kwica abanyamurenge n'abanyamasisi n'abandi baturage b'abakongomani, muzaba mureba amaherezo yabo. Amaherezo y'interahamwe mwarayabonye. Buriya ingabo za Habyarimana ntizari zizi ko zaburanishwa, si zo gusa no mu Bugande igihe cya Museveni, ingabo za Idi Amin za Obote ntizari zizi ko bafata ubutegetsi bagahunga igihugu abandi bakaburanishwa kubw'ibyaha bakoze, ntabwo bari babizi. No mu bindi bihugu bitandukanye, si ibyo ngibyo gusa mvuze. N'igihe cya Mobutu, kuri ingabo za Mobutu ntizari zizi ko zotsindwa. Izi ngabo z'u Burundi rero, habura abasirikari b'abarundi bavuga ati yemwe ko twica bene wacu, ko turica abantu bavuga ururimi rumwe n'urwacu, ko turabahora ubusa. Tugende duhige Red Tabara muri Kongo, kuko Kongo n'ubundi yabahaye inzira. Tugende duhige Red Tabara ariko tureke abaturage, mubane neza n'abaturage b'abanyamurenge, nimuyibura mutahe. Ese u Rwanda ko rwagiye rukora ama operasiyo muri Kongo, barangiza gusoza operasiyo bitewe n'uko amasezerano avugaga bagataha, mwebwe bite byanyu? Ariko se umugambi wo kwica abanyamurenge wo kubakora jenoside ntabwo uragira gute urarangira. Buriya nurangira nimushira mu bikorwa, ko biragaragara ko ari cyo mushaka. Nimushira mu bikorwa neza turabizi ko muzataha, ariko ntimuzabigeraho. Yego ko murabica ko murabakora jenoside, ariko ntimuzabicira kubamara. Kandi ubwicanyi murimo kubakorera, inkoni murimo kubakubitisha y'urusasu n'amadrone n'ibindi, izabagarukiriza, izakomanga mu marembo y'u Burundi, izakomanga, muzaburaho muje. Hari igitondo ubutegetsi bw'u Burundi buzaburaho bukigwa amaso, bazaburaho bafunda imitwe. Ni murya ayo mafaranga yo muri Kongo, ariko hari igitondo umwuzure w'inkoni, w'urubanza, w'urusasu ruvuza ubuhuha ruzabinjirana kuri iriya mipaka yanyu, muzabura iyo muje. Muzamera nka cya gihe cya Nowa yaburiye abantu banga kumva, ariko umunsi umwuzure watatse amazi atangiye kuzamukana abantu arimo kubaniga ageza aha gutya amazi arimo gufatira, mwaza mutangira kuvuza induru ngo Nowa dukoma ngo dukingurire. Mwebwe muzasaba icumbi mu banyamurenge, mwebwe abarundi. Ico gihe natwe tuzabaniga, nimutunige ariko tuzabaniga. Twagiye rero tuje mu yindi ngingo. Mu mujyi wa Goma bwa mbere umwaka urarangiye, nibwo bwa mbere hituye indege ya Monesco cyangwa se indege ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Hituye indege y'akajugujugu ya Monesco. Mu ncamake nababwiye ati se yarizanye nde, aje kugira gute? Yarizanye umudamu uhagarariye representa uhagarariye w'umudamu uhagarariye ONU, umutwe wa ONU muri Kongo, yitwa Madamu Viviane Van de Per. Viviane, yitwa Viviane rero, ni umudamu w'umuzungu, niba ari umufaransa simbizi, sinashatse kubimenya, nta makuru profile yiwe dukeneye cyane kubera ko n'ubundi nta mahoro atuzaniye.
ah, umunyamurenge kumenya Viviane cyangwa umunyamakuru w'umunyamurenge kumenya Viviane muri ibi bihe ntaco bivuze, ariko nimufate gutyo ni Viviane wahituye, ahagarariye MONUSCO. Abanyamurenge birirwa bapfa MONUSCO ireba muri Congo. Bwa mbere niwe uhituye bwa mbere nyuma yuko kiriya kibuga cyari gifunze, ariko kikaba gisa naho cyafunguwe. Nabwo mumenye ko mu ifungurwa rya kiriya kibuga cyangwa se n'ifungwa habayemo ibiganiro bikomeye cyane. Mu ifungurwa ryabyo habayemo imbaraga za Emmanuel Macron, yarasakuje cyane kugira ngo ikibuga gifungurwe gikoreshwe, ariko gikontororwa na FCM23 ndetse n'umutwe wa MONUSCO. Niki kimuzanye rero? Murabizi ko AFC/M23 yasinye amasezerano na leta ya Congo ya CCRF cyangwa se guhagarika intambara, ndetse na Washington Accord yo muri Washington yabaye. Rero yose yasabye ko muri Congo hagomba guhagarika intambara hagati ya FCM23 na twigwanaho ndetse no ku ruhande rwa leta ya Congo. Bikaba bivugwa rero kwaje ari cyo kimuzanye cyambere, ni ukugira ngo kiriya kibuga gifungurwe kijye gikoreshwa na MONUSCO muri urwo rwego nyine MONUSCO yo kugira ngo igarure amahoro muri aka karere. Ikindi baje kugenzura niba koko AFC/M23 mu bice iyobora cyangwa se yarahagaritse intambara. Ni byinshi bari buze kuganira. Ikindi cyamuzanye byanga byakunda batabura kuganiraho ni ikibazo cya Uvira. Murabizi ko Uvira leta ya Congo ihari n'abacancuro mu buryo butemewe n'amategeko basinye. Ubundi Uvira yakagombye kuba irimo ingabo zidafite aho zibogamiye, twagiye tubivuga cyane, zirimo izo ngabo nyine za MONUSCO zihagarariwe n'uyu mudamu. Ariko kugeza ubu abanyamurenge bagize aho bashize, uyu Viviane ari aho ngaho karidegembya ngo ni uwa MONUSCO. Inshingano ze ntiyazubahirije ko FCM23 ubwo yari ifunze hariya. Uvira niwo mujyi. Impamvu abanyamurenge bapfa cyane nuko ririya rembo rya Uvira ari wo mujyi uri strategique cyane ukoreshwa wikusanyamo n'ingabo z'abarundi, niho bambukira n'iki bazamuka baja imurenge kuja kwica abantu. M23 rero mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yasimwe kugira ngo amahoro agaruke yavuye muri ririya rembo rero, aho kugira ngo MONUSCO irizemo. MONUSCO ni nkaho yatanze igihe runaka kugira ngo ririya rembo rya Uvira rikoreshwe na leta ya Congo mu rwego rwo kwica abanyamurenge, kuko iyo ija kubona neza ko FCM23 yavuye Buvira, leta ya Congo igakoresha Uvira mu kwica abaturage b'abanyamurenge ari bo FCM23 yarindaga na twigwanaho, iba yarahaje vuba na bwangu cyangwa igategeka leta ya Congo kugira ngo ihave. Ariko se bwo aje leta ya Congo irahakura ingabo ndetse n'abarundi n'abacancuro? Uku ni ukumasika abantu rwose. Aya makoro ni meza, diplomasi ni nziza cyane pe, turabishaka nti turabana turabizi. Ariko aba badamu ba Viviane baza kwitura kuri za Goma bakagombye kuba bari Buvira, yakagombye kuba yituye Buvira kandi ari kumwe na delegation ya FCM23 ija guhura na delegation ya Congo, bose bakagaragarizwa uburyo ki FCM23 ivuye muri Uvira, dore ko yo yanahavuye na leta ya Congo igomba kuva mu mujyi wa Uvira. Uyu Viviane ntabwo yakagombye kuba yituye hariya i Bukavu nako kuri Goma, yakagombye kuba ari Buvira. Ariko reka nizere ko ari buve kuri Goma akajya Buvira kugira ngo yunamureho, bibaye ngombwa yanazamuka mu Minembwe ko abaturage bashize. Ingabo z'abarundi zamaze abaturage. Ni gute ingabo z'abarundi zirirwa zimara abaturage, uyu Viviane akaza yirirwa yidegembya hano? Okay, ni uburenganzira bwiwe kandi ni umuyobozi mukuru, turabyubaha. Ariko tekereza ko wenda mu byo ari buze kubwibwa kandi atazongera kwirirwa yizengurutsa hariya kuri za Goma n'iki mu gihe batarakemura ikibazo cy'abaturage barimo gupfa Minembwe. Abaturage barimo gupfa Minembwe ntabwo ari ibiti, nta nubwo ari n'imigano, si ibyatsi, ni abantu. Ntabwo Viviane ari ugomba kubaho ngo abone amahoro mu gihugu ciwe akomokaho, narangiza azaza yirirwe yizengurutsa hano hejuru y'abaturage, y'amaraso y'abaturage b'abanyamurenge barimo gupfa. Kuri jewe ibyo ngibyo ntabwo mbyemera, jewe simbyemera. Nakemure kiriya kibazo cy'abaturage. Sinumva ukuntu Viviane bemerera ingabo z'abarundi zikazamuka zikaja kwica abanyamurenge mu misozi ruguru. Yarangiza Viviane se akaza akambwira iki? Ntaco agomba kuvuga hariya.
nakemure kiriya MONUSCO nikemure biriya bibazo. Niba itabikemura ntihari, kandi niba MONUSCO idahari UN ntihari. Ubundi se UN ni UN ikora iki? UN ikora iki? UN nta kintu na kimwe UN imariye abanyamurenge, kubera ko tumaze imyaka 10 turimo gupfa ntaco yadufashije. Kuri twebwe rero, kuri nje UN nta kigenda, ntacivuze. Ni kimwe na leta ya Kongo. Nuko nogenda nidegemza nkazenguruka amango, perezida wabo ninde? Ni Kisekedi. Perezida wanje ni Kisekedi? Ntabwo perezida wanje ari Kisekedi. Mugihe anyicira abavyeyi banje n'abavandimwe banje, ankura muri gakondo, ngo ntabwo ari umuvyeyi, atanemera ko jewe ndi umukongomani. D'ailleurs iryo rirancitse. Kisekedi si ugomba kwemera ko jewe ndi umukongomani. Kisekedi ntandusha ubukongomani, ntabwo amundusha. Ni perezida wa Kongo ntandusha ubukongomani. Ni umuyobozi, turamwubaha ka perezida w'igihugu, ariko ntandusha ubukongomani, sinawe ubunyemerera. Abarundi rero birirwa bakora iyicarubozo hariya, bica abantu babakorera jenoside, UN ikirirwa izenguruka ahangaha gute? Ibi ntaho bitaniye n'ibyabaye mu Rwanda. Muzi zone turquoise, muzaje mu mateka y'u Rwanda mumenye zone turquoise icyo ari cyo. Barimo bafunga hariya, niba ari mu burengerazuba n'amajyepfo y'u Rwanda hariya za Gisenyi, bakora zone turquoise kugira ngo zirantera hamwe zakoze jenoside mu Rwanda bongere bisuganye. Zone turquoise ni ukuvuga ngo bashakaga gufunga ahantu AFPR itagomba kwinjira, itagomba kugera, kugira ngo kubera ko AFPR itahagera, itahabona, bongere baforme ingabo za XFR zizagaruke zigarukane ingabo za RPF, bongere bafata umujyi wa Kigali. Nico ntekereza ko ntibeshe, ntekereza ko ari cyo zone turquoise yazikora. Gusa niba atari nico ngico, zone turquoise icyo yazikora cyari ikintu kiri against, kigwanya umugambi wa RPF. Si ba minwari se? Ni kimwe na MONUSCO. Iriya minwari ni kimwe na MONUSCO nkiyi. Ibaze MONUSCO yazikora ivyo ngivyo, abatutsi barimo gupfa mu gihugu mindana, no muri izo bice barimo kubicira mu maso. None ni gute naceceka uyu Viviane yirirwa de Pierre yirirwa azenguruka ahangaha muri Sud Kivu, muri gakondo yacu, abaturage bacu baba bapfa hariya, ngo karaza muri CCLF afite raporo z'amadrone arimo kwica abaturage hariya mu Minembwe. Iki kintu kiba kibabaje. Hari ibintu bimwe biza biba, reka tugabanye ibintu uko umuntu yosara, katuza tugabanya ibintu, isukari tuyigabanye, turebe diplomasi uburyo igenda niki. Ariko dusabe AFC M23 natwigwaneho mu bushobozi bwose bwa AFC M23, nimukora igishoboka abaturage bo mu Minembwe bakugweho kariya kaga. Ivyo bindi vya CCLF bizabeho, intambara itari ku baturage barimo guhigwa kugira ngo bakorerwe jenoside, bayimanura ibaraka kuri ba nyiri kuyitera, ku bavyeyi bashishikariza abana babo kujya kwica abandi, bayimanura ibaraka na Uvira. Nibamara kwimanura kuri iriya mishasha bayikuye muri iriya misozi miremire, abaturage b'abanyamurenge nabo bamaze kubona agahenge, mubone kuja mu masezerano ya CCLF. Uwo Viviane yirirwa crossinga zino boda mu mato hariya muri za Kivu, yirirwa azenguruka yidegembya. Ariko abaturage tutakirimo twumva amarira n'induru n'amaraso y'abana b'abanyamurenge, y'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo, muri iriya misozi. Kandi ibyo mvuga mu Minembwe nubwo bageramiwe cyane, turabizi ko na bene wacu b'abanyamasisiriya za Rucuru tiborohewe, ibitero by'amadrone ni byinshi. Kubera iki twebwe amoko yacu buri gihe induru nivuga, amaraso nameneka amaraso yabo? Niki bacumuye? Iki cyari cyo gihe cyo kugira ngo AFC M23 aka kaga avuze kureba makoro y'iki niki, kuraho akaga, mubanze mukura abaturage akaga. Ibindi ba Trump baboroga hariya niki, birirwa bavugira mu mazuru hariya, bajye bavugira mu mazuru, nta munyamurenge urimo gupfa, nta munyamasiri urimo gupfa, nta muturage w'umukongomani urimo kumeneka amaraso. Niba hari n'umuturage ugeramiwe,
intambara imanuke muri ba baturage banze kumva bariya Yakutumba arimo bashigikira Yakutumba buri munsi bamucumbikira, ari umumayimayi bamwise umuzarendo. Uriya ni mayimayi Yakutumba, ni umwicanyi, ni umuteroriste. Intambara bayimanure mu baturage ba Yakutumba, ariko abaturage barimo guhigwa, barimo gukora. Ingabo z'abarundi ntabwo zamanutse kuja kwica umubembe n'umufurere, ibyo tuzumve neza noneho bibe clear. Ingabo z'abarundi ntabwo zaje kugira ngo zihungabanye umutekano w'abaturage b'abafurero, abashi, abanyintu n'abavira. No, turabizi ko target ya mbere ni umuturage w'umututsi muri Kongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ivyo rero abayobozi bacu barabizi, nimubanze mubakureho ako kaga. Nimurangiza ako kaga mukamanure muri ba Yakutumba barimo gufasha bariya Barundi n'abaturage bacumbikiye ingabo z'abarundi hasi ku mushasha hasi. Nubwo mbivuga gutya, ndabizi ko bariya abaturage nabo badakunze intambara, ariko biza bibabaza ukuntu bariya abaturage FCM23 bashira amahoro ikayabaha, barangiza UN yavuga ngo FCM23 ni havi, bakabaga inka bakazibaga, M23 yabashiriye amahoro. Bivuze ko bafite uwo bashigikiye. Mu gihe rero akugira rero ngo umuturage wasobanukiwe ko adashaka intambara, adafite amacakubiri, iriya ntambara imuturune hejuru imwice kubera ko we yasobanukiwe ikibi cy'intambara. Ndavuga umunyamurenge n'undi w'umututsi uvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Iriya ntambara mwakagombye kuyibakuraho mukayimanura muri ba bandi bafite gushidikanya, intambara izabumvisha bashira ubwenge kugira. Sematama yaravuze ngo aba baturage tubana kubera ukuntu batadushaka, badashaka umunyamurenge, bashaka ko umunyamurenge kugwa muri gakondo, yaba umuturage wafashe imbunda n'utarafashe imbunda. Mu gihe adashaka umunyamurenge, tuzobibahadika kugeza batoye umunyamurenge neza, kakujya baza bahadika inka igatora inyana itari iyayo, ikayikunda kubwa imbaraga. Rero iyi ntambara mugomba kuyimanura mukayijana muri ba baturage bacumbikiye Yakutumba n'ingabo z'abarundi, ba baturage babona FCM23 yavuye mu bice irimo iwabo, bakabaga inka bakishima, bagatwika umunyamurenge bahuye nawe, bagatwika insengero z'abanyamurenge kubera kwishima umunezero wabarenze ngo FCM23 yagiye, bagasasira Yakutumba ibitenge. Bagomba kuyibamanuraho bakaanza bakumva neza ikibi cy'intambara. Niba zumva neza ikibi cy'intambara imaze kubahekura, ubwenge buzaja kugiye, bazumva koko idarapo rya FCM23 natwirwaneho risemboriza amahoro, bazabihamagarira. Kugeza ubu ntibarumva neza. Sinshigikiye ko hari umuturage w'umukongomani n'umugigwaho ingaruka n'intambara, ariko kandi ntabwo dushigikiye abaturage basapotinga ibice bimwe by'abicanyi kuja kwica bagenzi babo ngo babahore uko basa. Ntabwo tubihisha, ntabwo ari discrimination, si discrimination na gato. Ikiganiro canje ntabwo gihembera amacakubiri, ariko birababaza ukuntu umuturage w'umunyamurenge ava muri Uvira, abaturage baturanye nabo bakamusenyera, bakamutwika, bagasenya insengero zabo, ngo Banyarwanda Banyamurenge, ngo siyo bakongomani, banapashwa vuka Rwanda. Birababaza ari umuturage. Shigikiye ibiganiro bya reconciliation FCM23 ikora, ariko se mu gihe murimo gukora reconciliation, mwava aho ngaho mumaze gukora reconciliation, mu gihe hirya gatoya kubwo kubahiriza amategeko, ba baturage mwaza mwigisha reconciliation, ubumwe n'ubwiyunge, bakica abandi bakabatwika, tuba tugira ngo bigende gute? Dayeri bari abaturage bakora biriya FCM23 turabizi ko mufite inkiko, mwatangiye gukora inkiko. Bari abaturage bagenda bakora ririya yicarubozo babikorera abandi, bagomba kuzajya bafatwa bakanyuzwa mu butabera kandi bakanafungwa, bagomba kuzajya bafungwa. Ubu se tuvuge ngo FCM23 nisubire Buvira, ubu ni ukuvuga ngo bari abaturage basenyeye abantu, batwitse abanyamurenge,
babasenyeye ibyabo bari hari i Uvira. Ni ukuvuga ngo bazabasanga i Uvira gusa babigishe gusa babakuremo buriya bugome bagaragaje. Bagomba gufatwa bagafungwa. Hagomba kuba investigation bari abaturage bakajya bahigwa bagafatwa, kuko n'insoresore z'abazarendo zahari i Uvira. Kandi sinkeka ko bose bajya bahunga, hari ababa bari mu mazu. Kandi ubwo bushobozi FCM23 ndabizi ko natwigwaneho murabufite bwo gukora investigation, mukamenya abaturage basenye ziriya nsengero bakazubaka, bagaponda amatafari bakayubaka. Sino ibi bintu byo kurera abaturage b'abakongomani kuriya taho bizatugeza, taho. Bagomba gushira ubwenge ku gihe, bagomba kumera nk'abatanzania, nk'abanyarwanda, nk'abagande, nk'abanyakenya n'abandi bo mu bindi bihugu. Waya abakongomani niki nuko bataracishwa akanyafu k'amategeko ngo bajye bashirwa muri gereza baryozwe ibyo bakoze, kandi babiryozwe n'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose buhari bushaka amahoro. Sikanswe ubu bwacu bwa FCM23 mu bice FCM23 ifite natwigwaneho, uretse umutekano babuzwa n'ingabo z'abarundi n'abandi bitero, hari ahandi hantu hari amahoro ngaho ugenda ukarara ugenda bugaca muri Kongo. Hari indi ntara muri Kongo umuturage yorara agenda bugaca akazenguruka bugaca, biragoye. Ariko zenguruka kuri Goma uje za Bukavu, ije Uvira se njyewe narahageze ije Uvira igihe FCM23 yari hari amahoro atabaho. Rero nihashigweho ubutabera na za gacaca zo kuzajya zihana bano baturage bakoreye abandi iyicaruza. Ntabwo umuturage w'umunyamurenge azobana n'umuturage wamusenyeye inzu ngo abantu bazumvikane ngo iyo reconciliation izabe. First yego umunyamurenge yagatanze imbabazi, ariko byibuze yagaragarijwe yuko wa muturage wamusenyeye ubutabera bwamukurikiranye amuha imbabazi. Ntabwo dushaka kwihorera pe, tidushaka kwihorera, ariko byibuza n'ubutabera bwacu bwa leta ya FCM23 ishaka amahoro nibubeho mu baturage, nibuhere mu nzego zo hasi mu midugudu, habeho ubutabera bugende bukurikirana bariya abantu bagiye bakora ibyaha. Bariya abantu bakora ibyaha hariya za Uvira ntabwo ari abazarendo gusa, bariya si abazarendo, harimo n'abaturage batuye babyaye bahari batari abazarendo bafashe imbunda, ahubwo babazarendo muri ideology. Erega bariya bazarendo si umutwe gusa, ubuzarendo buriya bumayimayi nako si ubuzarendo, ubumayimayi ni ideology kurusha uko ari umutwe w'abantu. Iriya ideology iri mu bazarendo, bamwe no mu baturage b'abakongomani, si bose, mu baturage b'abakongomani reba ko abaturage b'abakongomani bajya hariya bagashungamiriza bagakoma amashi mu insengero z'abanyamurenge ngo zirimo kugira gute, ngo zirimo gusenya. Ari abantu bakuru, ni ukuvuga n'abariya bashungereza bavuza induru badimira bakora admiration ngo insengero ngo ko zirasenywa, ngo umuturage w'umunyamurenge ko baramutwikira mu muhanda. Uriya nawe ni umufatanyabikorwa afite ideology. Murakoze cyane, nubwo nakoze ikiganiro kirimo isukari nyinshi, ariko n'ifuhe ry'abaturage barimo gupfa. Soza turashimira twigwaneho ibyo imaze kugeza abaturage no kudefanda abaturage. Turashimira FCM23 mu buryo bwo kudefanda abaturage bose b'abanyamurenge n'abanyamasi n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo, ndetse n'abaturage bose b'abakongomani batarobanduye. Kandi turabizi ko bafite ubutabera. Turabashimiye cyane ku bikorwa byiza naho mugejeje mutanga umutekano. Turabizi ko bitoroshe, diplomasi iri hano hanze ntabwo yoroshe, iraremereye cyane, ariko turabizi ko ibyo byose murimo gukora, survival yose murimo ari kubw'inyungu zacu twese abaturage bakomoka muri Kongo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha abantu bose twabanye mu kiganiro kuri Kivu Media. Nubwo twakoze ikiganiro kirimo isukari nyinshi, mu by'ukuri tibimeze neza ko turapfusha abantu benshi. Ntabwo twokwishima abantu barimo gupfa kandi bicwa n'ibitero byaba abantu basinye amasezerano kugira ngo intambara ihagarare. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.